Mbere ko twinjira mu bintu byinshi ahubwo reka tubane duhere ku witwa Pierre Hincapié. Pierre Hincapié murabizi ko yaje mu ikipe ya Arsenal ari inizanyo kuva mu ikipe ya Bayern Leverkusen. Yari amaze sezo yose mu ikipe ya Arsenal, akina yitwara neza, agakinishwa mu mutima wa defense, agakinishwa kuri nimero 3. Abenshi rero bagendaga bavuga bati, bakagenda bavuga batse koko yaba ari wo mu Arsenal ikeneye. Bakavuga ngo Arsenal yarekuye Jacob Kivior ngo izana uyu nguyu, nyine benshi bakagenda babyibaza muri make. Gusa kugeza aka kanya byari maze iminsi bihwihwiswa yuko n'ubundi Arsenal nk'uko biri mu masezerano yagiranye n'ikipe ya Bayern Leverkusen yo mu gihugu cy'Ubudage. Uyu mugabo rero amaze kuba yasinya amasezerano noneho mu buryo bwa permanent deal, kuvuga ngo niba ikipe yaragutije iyo sezirangiye uba ugomba gusubira mu ikipe wavuyemo. Gusa Pierre Hincapié imaze kurangira, ni umukinnyi w'ikipe Arsenal, asinya amasezerano azamugeza muri 2031 akiri umukinnyi w'ikipe ya Arsenal. Arsenal the Gunners kugeza aka kanya sofa Pierre Hincapié it's almost done. Ni umukinnyi w'ikipe ya Arsenal kuri $34,500 z'amapawundi. Nizo rero ikipe ya Arsenal imaze kwishyura ikipe ya Bayern Leverkusen yo mu gihugu cy'Ubudage. Pierre Hincapié here we go, ni umukinnyi w'ikipe ya Arsenal bidasubirwaho, bivuze ko indi kipe yose yaza imwifuza biri mu biganza by'ikipe ya Arsenal. So Pierre Hincapié umwakire gute ko wabaye umukinnyi mushyashya w'ikipe ya Arsenal, kuko byari bisanzwe bizi ko nyine atari wa Arsenal ahubwo ari inizanyo. Rero Roni deal ye imaze kuba noneho yahinduka permanent deal. Uyu muhungu Pierre Hincapié ni umukinnyi w'ikipe ya Arsenal next season. Ubyakiriye gute kuri Pierre Hincapié? Urambwira muri comment. Tukiva kuri uwo nguwo rero sasa kuri Pierre Hincapié reka tumuveho twerekeze ku witwa Viktor Gyökeres. Viktor Gyökeres ni umunyasuwede. Uyu muhungu muzi ukuntu byagenze. Viktor Gyökeres transfer ye imuzana mu ikipe Arsenal, muzi ukuntu byagenze nyine. Aza icyo gihe yagize gutya kugira ngo aze mu ikipe Arsenal habaho umubano utari mwiza we n'ikipe yakiniraga Sporting Lisbon, ndetse n'abakire b'iyo kipe nabo nyine bagirana umubano mubi. Haza kubaho ko Viktor Gyökeres yirengagiza cyangwa se yemera guhomba miliyoni 2 yagombaga kwishyurwa, arazihomba kugira ngo yerekeze mu ikipe ya Arsenal. Haza kubaho ihangana rikomeye cyane hagati ye ndetse n'ikipe ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe, n'abafana bakagenda bamuvugaho ibintu bitari byiza. Viktor Gyökeres kugeza igihe nyine yanga imyitozo y'ikipe ya Sporting, arabyirengagiza aravuga ati njyewe nta kindi kintu ndashaka kwerekeza mu ikipe ya Arsenal. Icyo gihe yerekeje mu ikipe ya Arsenal, ariko mbere uko yerekezamo uko byagenze namwe murabizi, impaka zabayeho, aza gutandukana na girlfriend we. Ariko ubu ngubu Viktor Gyökeres mu mwaka wa mbere mu ikipe ya Arsenal yatsinze ibitego 21 mu marushanwa yose, atanga imipira 4, yavuyemo ibitego mu mikino 41 yakinnye. Ndavuga Viktor Gyökeres. Umwaka wa Julian Alvarez muri Premier League yatsinze ibitego 9, atanatanga na assist 2 zavuyemo ibitego mu mikino 31. Ubona witwa Julian Alvarez. Ndaza kubwira impamvu nahereye kuri ibi ngibi. Hagati aho bivuga ko Julian Alvarez we ikipe yahaga amahirwe ya mbere yo kuzerekezamo ari ikipe ya FC Barcelona. Ndavuga muri iki gihe nyine arimo gushaka kuva mu kipe ya Atletico Madrid. Mbere yuko rero bamwe mu bafana batangira kuvuga ko Gyökeres yakagombye kugurishwa cyangwa gusimbuzwa, Viktor Gyökeres kugeza aka kanya habayemo ibintu byo kuvuga ngo kuri deal ya Julian Alvarez kwerekeza mu ikipe ya Arsenal ngo babe babishyiramo ikipe ya Arsenal, bashyiremo uwitwa Viktor Gyökeres, Arsenal mutanga muri Atletico Madrid yongereho miliyoni 50. Ako kantu banza kumve neza. Atletico Madrid ntabwo ishaka kugurisha Julian Alvarez mu gihugu cya Espagne. Ntabwo ari FC Barcelona, ntabwo ari Real gusa, ntabwo ishaka kumugurisha mu gihugu cya Espagne.
Julian Alvarez we inzozi ze zo gukina ikipe ya Atletico Madrid ntabwo arizo noneho aka kanya agifite. Yavuye mu ikipe ya Man City avuga ati byibuze ngiye mu ikipe ya Atletico Madrid nkabona imikino yo kubanzamo, ngakina imikino myinshi mbanzamo, bishobora kuzamfasha kujya mu makipe akomeye yo mu gihugu cya Espagne, ubwo ni Barcelona ndetse na Real. Julian Alvarez kugeza aka kanya impamvu twabihereyeho, iyo deal haje kuzamo ibi byo kuvuga ngo swap deal. Real Madrid yatanze miliyoni 150 kugira ngo bamurekure ajye mu ikipe ya Real Madrid. Atletico Madrid yarazanze. Mu kuzanga Atletico Madrid nyuma yaho Barcelona yakomeje kugenda nyine ibidobya inyura mu gikari ishaka kugira ngo wenda ibe yagumura umukinnyi. Ariko nyamara Barcelona kugura mu ikipe ya Atletico Madrid n'ubundi bisanzwe bibaho yuko abakinnyi benshi bava muri Atletico bakigumura bashaka kwerekeza mu ikipe ya FC Barcelona, nyuma yaho bikaza kugenda nabi. None ubu ngubu aka kanya kugeza aka kanya abafana ba Arsenal, wenda nawe ushobora kuba urimo wowe nkurikiye simbizi niba urimo, Victor Gyökeres ku kwitanga kwe yagize, struggles yahuye nazo, gutandukana n'umugore we kubera deal kugira ngo ayisoze aze mu ikipe ya Arsenal, gushwana n'ikipe ya Sporting, gushwana n'ibintu byose n'amafaranga akagenda ashwana nayo akayareka. Iyo yavuze gushwana n'amafaranga ni miliyoni 2 yagize gutya akirengagiza. None bafana ba Arsenal dore ikintu turimo kumwitura, turimo turasaba ngo bakore swap deal ngo Victor Gyökeres aje mu ikipe ya Atletico Madrid. None se uzaba ufite Julian Alvarez, nyine we sinavuga ko ari umukinnyi mubi, ariko uburyo akina n'ibyo Arsenal yari ikeneye n'umundi still Julian Alvarez uzamuzana azagutsinda ibyo bitego, ariko ntago ari wa mwataka uzajya ushize mu kibuga wenda ngo uvuga ati uyu nguyu ni ugomba gukanga adversaire. Victor Gyökeres yari mu kibuga, hari ukuntu nyine ikipe zitinya nyine kumubona ko ari umwataka w'igikoko uri hariya muri box center forward. Ni umwataka nyine uhora hariya muri iriya zone isatira kuri nimero 9 nyirizina. Wari usanzwe ufite Gabriel Jesus nawe ukina nk'ibyo Julian Alvarez akina. Bora Jesus nuko agira imvune, ariko ibyo bitego 13 Julian Alvarez atsinda na Gabriel Jesus yabitsinda. Bafana ba Arsenal mureka tuzajye twibwiza ukuri nk'abafana, niba Julian Alvarez yatsinda ibitego 12 muri saison wenda 13, na Jesus usibye ko wenda afite agira imvune, iyo ari muzima ibyo bitego arabitsinda. Kandi profile ya Julian Alvarez na Gabriel Jesus kubwanjye mbamana nahantu bitandukaniye cyane. Wenda Jesus nuko yifitemo ka kantu ko kuvuga ngo nje nashobora gukina nk'umuwinga, ariko Julian Alvarez ahantu hose we yanakina yo pe. None se ko Arsenal yari rwayo mwataka nimero 9 uhagarara hari imbere nubwo yaba caracara gusa. Abantu benshi bakavuga ngo ntabwo batanga umusaruro umwataka yari mu kibuga nubwo yaba caracara, mureke babwiza ukuri. Burase none se Olivier Giroud yakinaga ibihe mu ikipe Arsenal, ariko yatsindaga ibitego. Wera defense kaza kubihombya, ariko Olivier Giroud yatsinze ibitego. Arsenal yari ikeneye center forward, ntabwo ikeneye uyu mukinnyi nyine nkagira usekoko. Nubwo ngo kari tushaka muri Julian Alvarez, Morgan Rogers arazifite, haba gukina nka false 9 yabikina. Mu by'ukuri tujye gufata abataka bari typique baharaka kanya, Julian Alvarez ntabwo wamushyiramo. Julian Alvarez wamuzana nk'umu forward gukina iriya myanya y'imbere, ariko ntabwo ari umwataka avuga uti tujye gukina final Champions League ndamwitwaza. Ni umwataka nyine watwara, ni umukinnyi watwara nk'abandi, watanga umusaruro nk'abandi agatsinda ibyo bitego, ariko ntabwo ari umukinnyi wagushyiraho pressure yo kuvuga ngo miliyoni 150 utange Victor Gyökeres. Ubwo bivuze ko waba umuboneye miliyoni 100 ushyize na Victor Gyökeres, ubwo nyine watwambara agaciro ka miliyoni 50. Abafana ba Arsenal ku mugabane w'Uburaya benshi nyine abataraje nyine bemera ko Premier League nyine umuntu ya struggling avuye hariya, pressure ikipe yari iriho, kudahoza kwa Bukayo Saka na Martin Odegaard ngo bamuhe imipira n'igihe bagaruke bakanga kumuha imipira.
abantu benshi bati Victor Gyökeres nyamara twagushyira muri swap deal, bakibeshya bakavuga ngo nyamara nta kintu yadufashije. Victor Gyökeres ashobora kuba ataragufashije, ariko fata ibitego yatsinze ubikureho, nyine akamaro kabyo ugakureho. Hari aho yatsindaga igitego cy'intsinzi, so bivuze ko Victor Gyökeres ni umusore wafashije Arsenal gutwara igikombe cya shampiyona. Rimwe na rimwe wenda akaba atarahabaye nk'umwataka bagatera iyo mipira ivuye ku munyezamu David Raya, ukabona Victor Gyökeres nyine ahigamiye abadefenseri araguye, ariko nyine bitandukanye na Kai Havertz we ukina imipira yo hejuru yo mu kirere. Ngo Kai Havertz we yakorohera kuba mwakira muri abataka babiri. None abafana ba Arsenal, abemera Arsenal n'abatayemera bakifuza ngo Arsenal nirekure Victor Gyökeres ngo yerekeze muri Atletico Madrid ngo bakore swap deal. Mwabana ibi navuze ati reka nze tubiganiro nk'abafana, namwe muraza kumfasha muri comment. Buriya uko Victor Gyökeres yitwaye sezo ishize kwari ukwirwanaho kugira ngo byibuze arebe ko byibuze yabona igitego. Ntabwo ari umwataka wanze kubona igitego, abataka bakunda ibi, nta kintu kigihera umwataka nko gutsinda igitego, noneho by'umwihariko nk'uyu nguyu ugeze mu myaka 28 gutyo. Ariko abantu benshi bati nta kintu yafashije. None Victor Gyökeres yabonye imipira ingahe? Aho bamuhaga umupira uri hariya kuri box, Victor Gyökeres yaratsindaga, agatsindisha ikibuno, agatsindisha inda. Victor Gyökeres atsinze ibitego agera aho tsindisha inda, akirwana nk'umukinnyi mukuru. Twageraga tubigaruka tukavuga tuti umukinnyi mukuru yirwana nk'umukinnyi mukuru. Uko Miguel Arteta amukinisha nabi, ariko nk'umukinnyi mukuru agomba kwishakishiriza akagira gutakirwanaho. Ntekereza ko ku bwanjye ntabwo twakagombye guhita twumva ko ikipe ahita imurekura ngaka kanya. Abenshi bakavuga ngo na Zubomenda agende. Can you imagine? Ntabwo zira kipe Victor Gyökeres muri Sporting ni umukinnyi wakinaga adasimburwa. Sezo zose yamazeyo yatwaye ibikombe 2 byikurikiranya, tizo muri Arsenal aragitwara 2023, 2024, 2025, 2026 agitwara n'ikipe ya Arsenal. Uwo mukinnyi ibitego yatsinze abarimo n'ibintu yuri kuri pressure, itangazamakuru iri gukritika, nyine urumva hari ukuntu nyine ibintu bitagenda neza. Ariko ntekereza ko muri iyi season igiye kuza sezitaha Victor Gyökeres ni umukinnyi wo kwitego, nawe azabaze ko ari uguhangana na ba Erling Haaland kuba yatwarira igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byiza cyangwa se ibitego byinshi muri sezo. Azaba ahanganye nyine Golden Boot. Sinekeza ko Victor Gyökeres aka kanya kumurekura cyo cyaba ari igisubizo kuri Arsenal, ahubwo byatumye isubira inyuma, amakipe yahita yubahuka. Kuba ari mu ikipe sukuvuga ngo niwe kamara, oya ntago ariwe kamara, ko n'ubundi Arsenal nta talisman ifite wawundi watuma ibintu ukavuga uti uyu ngo ucabuze yakibona. Ariko byibuze sezita birashoboka ko yazaba ari talisman wa Arsenal mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mu gihe utarashobora kwizera Bukosa ko azagaruka ameze neza, mu gihe utazizera ko Martin azagaruka ameze neza, kuko niho tuvuga sofa kugeza akanya Arsenal ntabwo iragura umuwinga. Ntabwo turizera ngo Martin Odegaard azagaruka ari kuri level yarariho. Ntabwo twakwizera ko cyakoze wenda Zubimendi ashaka kugaruka yaruhutse nyine ameze neza, umunaniro warashize akongera agatangira neza, wenda bikazanga nyuma nk'umuntu nyine nawe arananirwa. Kandi Zubimendi soko atatanze umusaruro, ahubwo abakinnyi benshi baje mu ikipe Arsenal bafite pressure yo gufasha ikipe ngo itware igikombe. Iyo pressure nta hantu wayikikira muri Premier League, barakuvuga cyane ugata umutwe. Niyo mpamvu mwabonaga bakaye bajyamo badafite pressure bagatsinda, agatsinda igitego gifasha. Turibuka Kaye kuri Bayer Leverkusen yafashije Arsenal, kuri Sporting afasha Arsenal, kuri Atletico Madrid afasha. Ngo Kai Havertz mu mikino ya nyuma ya Champions League ndetse no kugeza kuri final yaratsinze, murabizi. Tukajya no ku mukino wa West Ham aho yatsinze igitego bikarangira igitego kimwe ku ni West Ham ndi Bournemouth, ndatekereza ari West Ham. Cya gitego Arsenal yatsinze kimwe ku busa, ariko hari ku munsi wo kuwa mbere, noneho bikaza gutuma ku munsi wo kwa kabiri Man City itakaza kuri Bournemouth, Arsenal igahita itwara igikombe. Murabyibuka. So rero abantu benshi usanga baza bagakritika ikipe, bagakritika, mu by'ukuri mureke mbabwize ukuri, nta mukinnyi wa Arsenal ugomba ko bakritika. Uzakritika wundi utaragiye mu kibuga wenda ngo akore ibitangaza, uwo mukritike nkuko akritika ba Tomiyasu, nkuko akritika ba Zinchenko, ukuntu bameze, ukuntu bavuye mu ikipe Arsenal. Ariko kuza ugakritika umukinnyi wa Arsenal uzi ko hari ikintu yagiye gufasha
mu minsi yashize. Abantu aka kanya bamaze kwibagirwa akamaro ka Kai Havertz neza bamaze kwibagirwa akamaro ka Kai Havertz. Kai muri Champions League ya mikino ya nyuma ya knockout niwe wafashije Arsenal ava ku ntebe y'abasimbura ageze kuri finale, niwe watsinze igitego cyiza atsinda Paris Saint-Germain. Kai Havertz muri Premier League muribuka ko ari watsinze igitego kidesida nyine Arsenal ko yatwaye igikombe, nubwo byageze nyuma Man City gatakaza, ariko byibuze umukino wahishije Arsenal igikombe n'uwo yatsinze nyuma Man City kaza gutakaza, uwo mukino wari watsinzwe na Kai Havertz. None aka kanya kugeza aka kanya abafana Arsenal turinda shima. None ugiye kwizera Julian Alvarez kugiye kumuzana ari kuri iyo pressure yo kuba yasimbuye umwataka wa mbere ku isi, niko ngiye nabivuga. Ashobora kuba wa mbere ku isi kuri wowe, ariko kubwangeranyije n'ibitego yatsinze n'ibitego afite aka kanya, wenda ashobora kuba wa mbere. Ariko kugeza aka kanya ushobora kujya gufata abataka batanu, ntabwo yabura abataka batanu kugeza aka kanya. Ba Harry Kane, ba Haaland, ntabwo Victor Gyokeres yabura muri batanu ba mbere bahari aka kanya. Wenda twirengagize ba Ronaldo, tubirengagize babandi nyine ba Lewandowski, tubirengagize wenda ko barimo kugenda imyaka, ariko wenda dufata abakiri mu kibuga kugeza aka kanya. Noneho hari uko ufite umwataka atagutsinda nyine witezeho ko yagutsinda ibitego 30 muri sezo, hari no kuba ufite umwataka wundi utsinda igitego gikenewe. Buri gitego kiba gikenewe, ariko hari umukinnyi utsinda igitego. Hari abantu bashakaga bavuga ngo igitego cya Kai nta muntu uje cyishyura kandi mwagiye mubibona kuri final Champions League. Arsenal bayibanje igitego iraje iracyishyura, cyangwa se Arsenal ikabanza igitego bakacyishyura. Ariko akenshi na kenshi iyo Kai Havertz yatsinze igitego kugira ngo ucyishyure biba bigoranye. Wenda ibyo ntabwo byo twarebaho cyane, ariko twarebaga kuri deal bavuga ngo ni swap deal. Victor Gyokeres ajya mu ikipe ya Atletico Madrid, Arsenal twari Julian Alvarez. Uzi ko ibyo bitego ushaka muri Julian Alvarez Morgan Rogers yabigutsindira. Nose ubwo waba ukoze iyihe transfer urekuye Victor Gyokeres ukazana Morgan Rogers ukazana na Julian Alvarez, ubundi nta kintu waba ukoze. Ahubwo nubwo byaruta Alvarez kumureka ukazana Morgan Rogers ukagumana Victor wawe, ukazana undi mukinnyi w'umuwenga amacacari mwiza acina ku ruhande rw'ibumoso, none ukabazana undi nimero 3 mwiza cyane ko ari Sisikeri, wenda utakiza ko azagaruka kuri 3 yabaze kuba umukinnyi hagati mu kibuga. Noneho ukavuga uti nazanye nimero 3 azajya afatikanya na Pierre Nkapi, bafatikanye na Carafiori, kuko Carafiori impamvu uzana nimero 3 undi Carafiori ntabwo wamwizera. None uvuga uti none Ben White kubera ko yanyeretse urwego ariho kuva yava mu mvune n'imyaka irimo iragenda imujyana, njye reka nsane niba ari Tino Livramento muzane mushyire mu ikipe kuri nimero 2 afatikanye na Julian Timber. Ni ku gitekerezo cyane nk'umufana, ariko na ba Andrea Berta nabo nabandi, kuko nabonye bazanye undi sporting director wavuye mu ikipe ya Granada mu gihugu cya Espagne, agiye gufatikanya no witwa Andrea Berta, bagiye kuba sporting director babiri. Ni ukuvuga ngo Arsenal yitezweho gukora deal ziremereye. Bafana Arsenal aho muri hose muzatungurwa. Ni ukuri ko Imana Arsenal igiye gukora deal zizabarenga, ariko abantu benshi bafitiye ubwoba deal ya Julian Alvarez. Niba twabisobanuye muri ubwo buryo, twabisobanura ko wenda bitaba bikwiye ko Julian Alvarez yaza mu ikipe ya Arsenal, Victor Gyokeres akajya mu ikipe ya Atletico Madrid. None se ko twamaze kubona nyine imbaraga Victor yashyizeho kugira ngo aze mu ikipe ya Arsenal, n'ibintu yagize gutya akemera agahomba akaza mu ikipe ya Arsenal, ibyo katuvuge ko wenda umwishyuye ko bamukorera ibyo bintu ukamurekura akagenda, nimuhura nawe mu Champions League azagukorera ibiki? Wenda ibyo katubyihorere. None se ubwo ngubwo Julian Alvarez uramutse umuzanye ibitekerezo bye bikiri Madrid, abantu mwibuka Cesc Fabregas ava mu ikipe Arsenal ukuntu yagumuwe na Barcelona ikamugumura, bigatuma ava mu ikipe Arsenal bitameze neza Cesc Fabregas. None aka kanya nguzane Julian Alvarez utarimo kwifuza ikipe Arsenal, ashaka ikipe ya FC Barcelona. Mikel Arteta azi ubwenge bwinshi ku buryo Mikel Arteta ntabwo ajya agura umukinnyi utari ku mutima w'ikipe. Iyo arimo kugutereta agasanga ufite akajagare mu mutwe ahita akureka. Niko byageze kuri Benjamin Sesko.
Benjamin Sesko iyo aza guhagarara ku ijambo akavuga ati ndashaka ikipe ya Arsenal, ntabwo Arsenal yari kuzana Victor Gyokeres. Niyo yari kumuzana bari kubazana ari abataka babiri. Arsenal yari ifite amafaranga, bari kubazana ari abataka babiri. Mikel Arteta yakundaga Benjamin Sesko kurusha ibindi byose. Ntabwo rero waza umbwira aka kanya ngo Mikel Arteta ngo akunda Julian Alvarez kurusha uko yakundaga Benjamin Sesko, barakubeshye. Ariko Benjamin Sesko yashyizemo akantu ko gushukwa n'abantu bari ku ruhande rwe, baravuga bati reka twebwe duhagarare kuri miliyoni 80 z'amayero, nyuma baza kubihina ngo ni miliyoni 100. Manchester United se yishyuye angese 75 kugira ngo itware Benjamin Sesko. Benjamin Sesko yaje gushyiramo akajagare mu mutwe, birangira Mikel Arteta yumviye Andrea Berta bazana Victor Gyokeres. Ahandi hantu rero mfite ubwoba ni ahangaha. Ahantu mfite ubwoba, Andrea Berta ntabwo ari ikintu ntabwo yaba agikoze bwa mbere, yigeze kugikoraho akakuzana uri umukinnyi mu kipe ya Atletico Madrid, sezimwe ugatera sezimwe akakurekura ukagenda. Twagiye tubona ba Luis Suarez akakurekura uri Antoine Griezmann ukajya mu kipe ya FC Barcelona, nawe wigumuye nk'ibi ngibi bya Alvarez. Noneho ikipe ya Barcelona ikaguha uwitwa Luis Suarez. Luis Suarez yaraje mu ikipe ahita atwara igikombe na Atletico Madrid cya Champions La Liga. None na Julian Alvarez ngo bigende muri ubwo buryo, ntabwo byanungura biramutse bibaye ko Andrea Berta ni ibintu nyine atabakoze bwa mbere, kuko na sezo ya mbere agahita sezo ya kabiri agahita kurekura. Uyu ni umusporting director ukora ubucuruzi, ntabwo yemera ko ikipe ihomba. Aramutse abonye ko ikipe itahomba wenda akaba ari ikintu barimo kubona muri Julian Alvarez bahamuzana. Ariko kugeza aka kanya neza ko Arsenal yakagumanye Victor Gyokeres cyane ko yasinye imyaka 5, noneho wenda akabakira nk'izo sezo 2 cyangwa 3, ukazamurekura wenda ajya muri Arabia Saudite bakaguha ifaranga byiza cyane ko uzaba wanabonye n'undi mukinnyi ukiri muto w'umwataka. Isoko riba rihari mu kwambera, zaba hari isoko, n'iki gihe hari isoko, ushobora kumuzana umwataka ukiri mutoya agakorana na Victor Gyokeres akazakora n'umwataka ngenderwaho. So kuba Julian Alvarez yifuza ikipe ya FC Barcelona ku giti cyane, ku gitekerezo cyanje, nawe uraza kumbwira uko byumva. Ntekereza ko Arsenal yakagombye kuyimukuraho amaso niyo umukinnyi ikipe yifuza ikipe ya Barcelona, Arsenal ikamureka. Noneho tukareba urugamba na Atletico Madrid na Barcelona zizarurwana gute kugira ngo umukinnyi asohoke mu ikipe. Ibyo byo tuzagenda tubira. Atletico Madrid ikavuga iti Barcelona nibe mwifuza ni miliyoni 500 zishyure, ariko kuri Arsenal bakavuga ati Arsenal twabona mu bahera na miliyoni 100, ariko ntabwo twamuha ikipe ya Barcelona. Ariko nanone Arsenal bibaye bishoboka ko wagumana Victor Gyokeres ukazana Julian Alvarez ukamuzana nawe bakabataka babiri, none ukarekura Gabriel Jesus, ukarekura Leandro Trossard. Nabonye ikipe ya Besiktas irimo kwitegura kuzana miliyoni 20 z'amayero, none ukaba warekura wenda n'uwo Kayi ushobora kuba wamurekura cyangwa ukamugumana, ariko byaba byiza umurekuye, ntabwo watunga abataka 3 ukamurekura akajya muri Bayer Leverkusen iramwifuza ndetse n'ikipe ya Leipzig ariko bidakunze. Nta mpamvu yo ko Arsenal ifite amafaranga, yinjije amafaranga menshi. Arsenal ifite ubushobozi bwo kubagenda ikagura umuwinga mwiza Kvishkera twirirwa tuvuga wishyuye 120 Atletico Madrid ikipe ya Paris Saint-Germain yamuguha. Ni umuwinga wazana akagutera sezo 5 nziza cyangwa se 4. Ntabwo ni mu bitekerezo by'ikipe, nanjye ku gitekerezo cyane nk'umufana, ariko nanone mbibaheramo n'amakuru yuko ikipe Arsenal yamaze kuba yatangaza yuko abantu barimo kugenda bazana ibihuha kuri deal ya Julian Alvarez, ngo swap deal, ngo babisubizaho abo babikuye. Ngibyo ni ibihuha birimo kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru bicuruza byo ku mugabane w'Uburayi, ndetse n'abafana batemeye uwitwa Victor Gyokeres mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hari abamukunze, hari n'abataramwemeye bijyanye n'ibyo bari bamwitezeho. Bari bazi ko ari umwataka uzaza agatsinda ibitego 30 muri sezo, ariko se niba barafashe ikipe igatwara igikombe, reka rutegereze zitaha Arsenal. Noneho turatekereza ko izaba nziza kurusha uko yari imeze uyu munsi, cyane ko nta n'abantu wenda usibye amazina yaba asigaye y'amakipe nka Liverpool na Man City, ariko kujyanye n'abatoza kuri title race bizaba ari ubwa mbere barimo guhangana ku gikombe. Ndavuga Enzo Maresca. Kuvuga ngo Enzo Maresca arasabwa gutsinda imikino 13 yose, kuvuga ngo Enzo Maresca ararushwa na Arsenal amanota 9 agomba kuyakuramo, ntabwo ari ibintu bizajya byoroha.
kumva ngo Liverpool y'umutoza uvuye mu ikipe ya Bournemouth ngo aze ngo mubwire ngo Arsenal gushiza amanota 6 yakuremo bizaba ari inzozi. So ni muri ubwo buryo naje kugira ngo tubisesengure turebe izi transfer Arsenal irimo gukora wenda irimo no gutekereza, ariko kugira ngo ikiganiro kitaba kirekire reka tube tubisoreje ahangaha. Twahereye kuri Pierre Nkapi wasinye burundu, azasoza amasezerano yasinye azameza 2031 nibwo azarangira, ndetse tuganira no kuri Victor Gyokeres birambuye. Uyu musore w'ikipe Arsenal mu mikino 41 watsinze ibitego 21 agatanga na assist 4 mu mikino yose yakina ikipe Arsenal. Aka kanya rero Julian Alvarez ndetse na Atletico Madrid ruracageretse, ariko Arsenal imaze kubanyomoza ibyo kuvuga ngo swap deal. Arsenal yifuza Julian Alvarez ariko naho bihuriye na Victor Gyokeres. Ibyo nababwiraga mvuga ngo Arsenal irifuza Julian Alvarez ariko ntabwo yifuza kubagira gute, ntabwo yifuza kuba yatakaza Victor Gyokeres. Victor Gyokeres ngo numwe mu bakinyi b'inkingi za mwamba Arsenal izagenderaho sezo itaha. Kandi subscribe bino wa muhungu wanyu Samu, umuhungu w'Inyagatare. Ndabakunda cyane, mwabonye ko twahinduye logo tuyishyira mu buryo bwacu bwiza. Abayikunze namwe maraza kumbwira muri comment, ariko igitekerezo cyawe ni ingenzi kuri ibi bintu tumaze kuba twaganiraho. Ndabemera cyane. Kugaragara neza ni kwamamaza neza. Muri Otka dukora design zikurura abakiriya, bifasha ubucuruzi bwawe gukora byihuse, kinyamwuga kandi byizewe. Ducuruza tukanandika kuri t-shirts, Lacoste, large format printing, stickers, banners, promotional materials ndetse n'ubugeni butandukanye, kuva ku kwandika ku mamodoka kugeza ku byapa byamamaza. Otka, we brand, we print, we create. Dukora Nyagatare mu mujyi kwa Ngoga hepfo y'umuhanda. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa se sura urubuga rwacu rwa internet otka.co.rw uyu munsi.